Mubunge wa Mwekuru County ya Meru Elizabeth Karambu kaile Meru arena kinyite ntere chientulele mwankeni Meru na Isiolo kenda kuguna ekuru ntereu kaile menane kanire cheki kire kundi kia Wendo Women na nyumene ya kinyite kire aritwa baskuru ya Lee na kubekira urende boswira na baunta ya bekure ya mbere ya thirikari ya mbere mitaratara ya irio maskuru mukiri mitheka na ntetoi. Tariki 17 mweri wa mwanja mwaka yu TV Eweru ni aikire ruone rono rwa cukuru primary Lee ira wondine muthara tigania isti ira ya kiboya buruna inyege ekirwa tiles indiwite na itenara na bakaraira maiga na nende mubunge wa Ekuru County Meru Elizabeth Kaile Miama Masafi na batethereti na deski cia kinende ira ciatetheria nene kunyigio batubo deski irare ciantu bange wanande togwa nuntu bai bena thina muno atugane kenda iwinge ciajae tugane rengete bu eno ntu ana bonde iba uto mongo uto kiu uto mamira ana bonde iba kwa isawa mbamba kwa wikyo mdetere deski akari na aciari balibo na netie keno kiao uni ne kundi kia league kia la chadorio kia ntumite kienda atenti ndiwita ndethera deski re ome ndarikana buge ya kurikana uikuma ndikwirwa cukuru wite na desk na ndatumirwo mbica ira ciari kunambi ne ariire inchumbura muno na ndona ne untu bwa ibu twitura tukiwa ito support kithomo na njira ire ingi tu support no ntu itukwerio support lakini tukethera twina cukuru ana bokarira maia tu mwera aibwa kio kia mutiari na aithwania mantu atwana tu ona tutibaterie kwithira twikaraira maia kenda bona bakinyanithilie kione kikio kia mathomo babati kwithira bekaraira desk yai desk china eteo na desk bakainya comfortable bakiruta ngoira bakweta atia so kamwira ibweya. Tumeshukuru sana kwibike location mboturetera murungu akutharime na ingwitikia kinya kuthwa mongo kinya wono mongo ite atia umuthwa ende 2027 ingwitikia tutikemea kwaria kunge goyange tumbikia kuwa tu oni nkatho irango choki nkatho nyingi ntemani karimbo mbocoke ke mwasimiwa no ntuboya raru ara atubwitheretie no ngakathenja nkoro cietu turi aciari akona bura tuwikua no ntwana betu batukua na nthi ruare abaitete tukwanira locks ira ntemenyanga icia university anga icia nai batukwanira ruare waya pio murangirita ni Mama Masafi u watu turetaira maendeleo ku nugona ndene Rwanda ruru tu nurumenya boya bura twethe tutianiru ni ashimio twa bathura lakini beta na mbere bakaula no ibatu mwashimio pio ambere nkatho cia cia ribali twina Rwanda ruru na ngike uwe amwe na boba ina tuthina kithomba turaba kuromba batetherwe turio wikirwa rui uthetherwa na mubango ya bia kurakiria na baskuru kururirwa kioro kira kingi amwe na yangi kithomba tunkulundike ba ke skule ina feeding program kenda to abia kuria aciari ba at least ba thile ba no uru bo weta kuthunku kana kuyo na ba itanya thai kura koto ana wa ka thibarira tha mwanja na ndigenda bomba kwata mathomo tugumwa bicinere kwango tweka tibio biekwe kinyete kanambi ngikoromba na winia buroka umba mbwetherio ntukona wengo na metho ututeithie tumbe kuria kero kira tutumba kurisikiara na ana betu twetere kuya oria tukaita atia oria tukihaki wa kenda kibwithwa no kiri wenya next year gakarenya kurwa ruonthe. Mama Safi na yene wira ne bwa kunyigia maubatu ya kaitene kauna yene chekikeri kundi mwanya wondine chekenjae muthara na kinya karama so ngachomia vile na inya school feeding program we thirikari kiwerete iriao Karambu akarungamira at least kuria inkai cia mungao na mpempe angeta kwa education oni ngeta kwa mwanka inya Nairobi wa TSC beta mbirire Mwekuru ronge mwire itu twana na aure twina thina nditega tujuju tu kaigwa inya kiao nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika.